Дағы бір ештен қалған случай, мен баяғы практически операция жасағандарға ебір абдан қызықты естен қалғыс нәрселер ушунга чейин унутулбайт. Ошолордон баштайын. Ошол қана 50 жылдан ашып кетті ғой. Числосын не помню. Мен спецполиклиника шықырып қалды консультацияға. Больница баяғы как профессор қатарында мен консультант, бұндай хирургический тяжелый аурулар болса, шулар шықырып қалады. Барсам, ошо бір жаш аял келін жатқан екен, кішіне татынақай, кішіне сарғарып кетті өңі. 3 күнден бері жатады екен, 3 күнден бері дарылап атышыптыр, еш результат жоқ дейді. Тег орған кішіден сұрасам, ұшы приступ болып тарап кетшелі, бұл жолы приступ тақыр тарабай, ана негедір, көзім денем сарғара баштады деді. Ана мен текшеріп көріп, баяғы өтінде таш, ал таш ар жаққа өтіп кетіп, основной өт жүрші түтіктіп бүтеліп қалғаны сезілді да. Мен айттым, переводите к нам. Операция керексем, орған адам айтты, қиналып кеттім, өзіңіз біліңіз, мен мақұлмын деді. Ошы адам ат қоторды, қоторып келішті, қоторып келгеннен анда ескі больницада, бір кішінекей палатада, біраздайын мен врачтан чұрқап келді, құлатып келді деп. Құлатыпты көргенде емеспін, оқышы менен құлатып, председатель Верховный Совет деген кіші бар деп, бірақ көрген жоғалым. Қандайша деп анан чұрқап барсам, ошо отырған екен, зор кіші екен. Зор кіші екен, маған көрінген елі бұл құлағы. Құлағы бізден нормальный құлаққа қарағанда бишесі чоң екен. Ушундай чоң құлақты көрген емес. Анан мен айттым, бұл қарындашыңыз бі, же қызыңыз бі, келініңіз бі, орысы шундай. Срочно операция керек. Десем, әй жігіт деді. Жігіт деп кейінде көріп қалым, бапшат жөнінен айтпайды екен, танығандар да айтты, жігіт деп сөйлейді екен. Әй жігіт деді. Бұл менің қызым демес, келінім демес, бұл менің қатыным деді. Шындай жаман бала түштім, тұрып қалдым. Шындай ашық сөйлеген кіші екен. Мұндай операция обычно бұл шоңдордон үй біле сөзлері өлсе, Москваға алып кетшеле дедім. Анан мұндай қарап тұрып, сенем не қаласың дедім. Мен үш жерде хирургмын іштеймін дедім. Москвада не бар екен деді. Обычно шол Москваға алып кетшеле. Бізге көп мұндай ішенші болмағандай болшеле десем, қарап, сенем не қалып жүресің дейді. Мен іштеп жүрем, мен де хирургмын десем, анда еш жаққа барбайды. Еш жаққа алып барбайым. Сен өзің жасайсың үшін деді. Онан мен қуанып кеттім, агар осындай да бересің, пожалуйста, мен жасайым дедім. Жасайым дедім, моментально башымды içinde ойлана түштім. Мұндай чоң күші болса, теге өтінде орғанда осложнение болып кеткен. Еміне болып, моментально мысленно ойланып кеттім де. Анан сразу операция даярланып, операция жасап қалдым. Операция удачно болды. Бар нормально болды. Анан ошонда билдим, құлатыпты келіп, аялдың жанына отырып, түзік болып қалды. Анан кейін, жақсы болғандан кейін, айтып берді, әй жігіт, баяғы сұрауыңа мен жауап берейін. Бұл қызың бы дегенде, бұл менің аялым өліп қалған деді. Өліп қалған. Ал бұл аялым ошол аялдың сиңдisi дейді. 14 yaşında enetası. Qo'y mınday güvelerden ajrabайлы деп, бұл қызым маған алып келіп таштады дейді, мені бақсын деп. Анан кішілеке қыз эпилдеп баяқ мені ухаживать етіп жүрді дейді. Анан 18-ге шейін шығып, 18-ге шыққаннан законы. Ошондайдан қатын қылып албадым ба дейді. Ушундай оқмыш сөйлеген кіші екен, таң қалдым. Аман есен шығып кетті жақсы.
Жақсы ушундай кубанып калдым мен дагы. Үйүнө чыккандан кийин эми чоң кызмат, чоң киши экен. Тиги Усубалиев, Сүйүнбаевдер барыптыр да үйүнө көргөнү. Үйүнө көргөнү барса, анан айтыптыр, биздин балдар деле өсүп өнүп калыптыр. Тигилер сураптыр, ким жасады десе, Мамакеев деген жаш керек бала жасады дептир. Ал Кулатов ушундай жакшы айтыптыр да. Анан Сүйүнбаев Сүйүнбаев чоңдордон да мен билейм. Анан öler Suyunbay sıra zayıftır. Usvali okut. Oşo bala bizge gelip ketsinç. Biz bir tanışıp alalım dep. Anan ki şimdi zvant et. Hey jigit. Çoğdor kızıgıp kaldısa. Seni menen tanışkısı geliyor atat. Erten sen erten subotu balçı Suyunbayevka barç. Dedim makıl makıl dedim. Emni ana mına jönde ben bunday düşüngende jokmun. Ras jönü tanışkan atkan eken dep ertesen an jetip bardım. Saat 10'da jetip barsam jankı sekreter priyomda bir 20'day kişi oturup oçuruptu. Biraz oturup kaldık. Anan jankı pomoşnik çıkıp kütbegüle rayonga komandör şaşıp atat bu iş. Başka günü gelesinger dep turguzdu. Ana mınday çıkıp baratsa ele kirip ketken kayra çurkap çıkıp kim mamak? Men dedim. Sen çıkırıp atat dedi. Şunda Suyunbayev'di birinci görüşüm. Girip barsam şunday zor kişi eken bapıldap jakşı kişi. Ay Mehmet men seni tanışayın dedim. Geçe Kulatıp sen yönünde jakşı aytıp berdi. Otur. Ben gelsin de koydum öyle, bir şaşıp attım öyle. Ama şu karabay söyleşip alardı. Ana ben biraz size koydum. Köp yakı söz bulmaya kalarım. Ben ayttım Akbat kız. Meni ülü boyu vakti ayttınız, şaşıl vakti gelesiz. Ben görüp duram sizin şaşıp atkanınızı. Tura kalı şuna kolum verdi. O aylan ayın nastayaşı doktora kızın. Sırası bildin. Anda erten saat 10'da geldi. Onda geldim, makıldap ketip kaldım. Ertesi barsam tımtır. Ertesi Воскресенье olmuş. Воскресенье bulganday. Жаңылыш aytıp kaldı bu dep. Jirgalbek'ten помощник'e жүрüptür. Emne geldiniz deydi, şuntip ayt dele dedim. Vay bugün Воскресенье. Bilbeyim şuntip ayt dele desem. Biroq al kişi aytkan unutça mesele. Oturuptur dedi. Ana biraz ortsak bir 10-15 minut kalgandı zvant etti. Jirgalbayev, ay Mamakeyev var dedi, canımda oturat dedi. Görmeysin, sırası jetip geldi. Anan oturup, bapıldap, şunday kat kırıp gülüp, şunday yokmuş şeken, o kişini birinci günden tartıp, şunday jakşı görüp kaldım. Ma düşündürdü, azamat, rast jakşı ösüp geletipsin. Kırgızdan hem kirurglar yok ele, rast çetinden çıkıp geletipsinger. İşine ilgilikli olsun tügü dep, mağan jakşı. Kavlu batondan tüp berdi. Anan ayttım mınça gelgendeyin emne gerek dedi. Ona men oyumda yok ele, barganda ele bu gerek dedi, emne. Yok hazır gerek yok, iştikeni gerek yok, hazır jakşı elem dedim. Uyum ne dedi. Uyum var hem böyle aldım öyle 3 komnat bir kişinekey olup kaldı. Bu çoğu olsayan kişine generek boladı kenti gözüşüm. Anda ben sana üy vereyim dedi. Rahmat ay dedim. Mağcerde Frunze köşesinde bir üy bitti. Bizde son minniği. 4 etaş alayım salınıp bitti. Orada benim aracağında жаңыдан қазылып атат. Ошондон үлүбөй этаж эче комнат айт ошону берем dedi. Мен мындай деп мен айтып жүрбөйм, маған бір Кудай жардам бере коет, сөз бере коет да. Ondan oyladım, айтып жібердім de, мен ештеңе жашыра албаймын да. Ағай дедім, ал фундамент жаңыдан қазылып атсыз. Ал қашан білет, бүтет. Şeyin zaman emine olarak tibu desem öyle kat kırıp jibirdi. Ay Mehmet seni aldaş kıyın eken
Çeyin sen özün ketip kalsan emne bolasың деген ойда жатат. Жоқ, анткен жайлы ойымда жоқ. Но ушундай мысль болуп атат десем эле, жоқ, сени алдаш кыйын экен. Деп туруп, управделабыз чакырбады Васкис. Отурдум чакырды. Жумабаев беле Жумаев деген бир киши келди. Ja бүткөн үйдүн картасын алып келишти dedi. Аны алып келип айтты. Тиге доложить этип атат, барлыгына ордер жазылып, барлык алчыларды үйлөрүн көрсөтүп койдук dedi. Эмне экенин ал билбейт. Анан карап отуруп, кандай кылсак? Деп анан айтты, 4-нчи этаждан бер. Жок, 4-нчи эң эле алыс карган энемде бар эле үстүнө мени түн ішінде Құдайдың күніне телевизордан шығарат десем, анан 3-ші этаждан 4 комнатты үйді бирөөнүкүн чийип туруп эле ордер ошол жерден жаздырып бербеди. Тиги управление өкүрүп атат өлөт, тиги киши өлөт. Ордерин берип тиги үйүн көрсөтүп кой. Эй, деди. Аган айт, менин распоряжениемде. Аркы үйдөн алсын, бүткөндө. Андан тиги бу десе, анда вообще жоқ dedi. Бар деп чыгарып жиберди. Ошондо таң калдым, көрүнө, решительный ушундай адам болуш керек экен. Көрүнө эле сууруп туруп эле 4 комнатты мага берип салбады. Ойбой, ошончалык кубандым. Анда үйлөр жок, сон үй болчу. Ошол үйдө 15 жыл жашап калдым го. Андан кийин ошол анан Сүйінбаев менен мындай тез кезигип сүйлөшүп калдык. Эми мындай бапылдаган решительный кишини мен вообще көргөн эмесмин. Анан бир жолу чакырды, кийин чакырып туруп, Мамбет, срочно азыр Ошко, Судак районуна жөнөйсүң деди. Анан мен ошо жерде башкарма, коммунизм колхозунун башкармасы Юнусов деген. Өзү зор киши, Юг боюнча авторитетный киши, герой киши. 20 жылдан бери башкарма ошол ооруп калыптыр. Бияка звонить эткенден жардам сурап атышат. Азыр самолет даяр, эшиктен машина даяр, ошол жерден түшүп алып жөнөйсүң. Макул дедим, макул агай деп. Анан жолдо келатып, больницадан звонить этип, Сайдымар Мадымаров деген бир балам бар эле, Судактык хирург. Ошону алдым. Үй жайга карай түз эле самолетке салып жиберди. Жалал-Абадка барып түшсөм, күтүп туруштур. Судактын медиктери, хирургдары алып барды. Больницага барсам, мен мындайды көргөн. Эми тиги больницага кирүүгө барыкча элдин көптүгүнөн жол ачылбайт. Толтура киши. Мен ойлодум, бир эмне болгон. Больницада мындай бирөө кырсык болсо, бирден ушундай болсо. Анан габиттен хирург татар жигит, бул эмне деген кишилер, эмне болду эле силер десем, ошол жанкы Юнусовду кайтарып жатышат. Күн түнү менен буларды кетире албайбыз дейт. Ал өтө авторитетный киши дейт. Кокус бирден ошол жерден көтөрүп ала жөнөшөт дейт. Өпей деген таң калдым. Ары барсам, тиги агротунда казаны кайнап атат, самор койкалар бүт эле ошол жерде экен. Анан кирдим, палатага кирсем, бир палатаны бошотуп коюптур. Оору көрүнбөйт, бир эле чөмөлө. Тилеги жууркан төшөк оролгон, башы көзү көрүнбөйт, бир эле чөмөлө жатат. Анан тиги габитип башын жуурканын ачып, тиги ойготту. Ойгонбой эле жатыптыр. Анын жөнүнө пар чыгат. Ашса, мындай зор кишини көргөн эмесмин. Ушундай чоң 130 килограмм семиз киши экен. Анан мен ашсам эле пар, күнү сыгыбак, август экен. Ундай ысыктан эмне чүмкөн алган истесем, ысып тердесем мүмкүн тарап кетет го деп ойлодум эле. Анан көрсөм, жаймалал курсагы дардайып момундай, курсакка кол тийгизбейт, 3 күндөн бери жаттыр. 3 күндөн бери постоянно дары нормально куюп атышыптыр, эч жардам бербеди деди.
Aytdı, men ötümde taş bar ele. Hem avtoritet ne zor iş eken көп жыл болды. Мен бұл Мирде Союзда болған курорттың барына барып көрдім деді. Уақытысына жардам береді, бірақ бұл жол құдай болған емес, бұл жолы қату қармап тарабай тұрып алды. Анан өті құрсағына қол тигізбейді, өттен де ұйқы безіне кеткенде, ысылажынен. Анан айттым көріп, кішіне өтіп баратышыптыр, sizde sırasına operasyon gereksem, uşunday karadı, zor güşeken karab, rahmat, dedi rahmat. Kaydan gelseniz, o şakı geteverin dedi. Ben aytım, ben geteverem dedim, ben bir yer kalbayım. Bırak Suyunbayıp, Usuvaliyip'tin ökönün zakazı bayınç. Oşalar atayın samolyotka salıp size verdi. Yardım oldu. Operasyondan başka hiç yardım vermeydi. Darı dermek degenden hiç de yardım vermeydi. Bana özünüz aydı 3 günden beri hiç de çıkmaydı. Sizin dartınızda tok operasyon. Rahmat aka dedi, rahmat. Bara verin dedi. Kıskaydı, rahmat, bara verin. Yoldaş Suyunbay Usulayev'e rahmat, gönül burganına dedi. Emne olamaz. Bizde mi bayakı organ adam özü makul bolup özü ruhsat vermeyince bize böyle çısamayız. Atkaz kılan yani oturup historiyasını görüp barın yazdım. Yazıp diagnozunu koyup mınday предлагайтыкен операсyon atказался. Ağan öz kol koyup berden hemen keteyim dedim. Samolyot kütüp adı. İçimde oyluyordum için. Mınday zor güç olsun, mınday avtoritet olsun. Öte ötüşüp ketken. O şerden хирургиянın условиясы başka, instrumenti başka условия. Emne oladı başında мысленно. Yaxşı oldu, şat kazalığına getip kalayın deyip işe çıkıp sam daha galiba toltırış. Onlar jaktı gelettir. Çubarıp degen ikinci sekreter çıka. Koşoyup обкомның sekreteri Kasımov деген главный хирург, мындай пожилой кишилер, Атаханов деген обылдырап, Камил ал менен чогуу өткөн, ушулар келеттир. Ушулар кезиги маңдайымдан шубарып деген көзү көрүнөт, бети бүт эле тырык экен. Бул андай кишиден бая урушубаганда летчик экен, вообще күйүп кеткен экен, вообще страшный урбец. Анан зор киши экен. Анан айтты, как доктор dedi. Но у него запущенный, тяжелый случай. Он отказывается этим. Я так уговаривал, даже напоминал Сүйінбаев всем. Не так, как кетевер деп мені ұшынып қойды деді. Ну-ка пойдем деді. Палатаға кірдік, кіріп басақ, ошонда партийный күшті ошонда көрдім. Я чуарып деген. Шондай қатуай кырды. Партийный человек, герой, авторитетный человек. И специальный для вас, Усубалиев, Сүйінбаев, и специальный товарищ хирург Мамакеев послал. Вы что отказываете? Дедели, башын көтере қалып өлі. Пожалуйста. Ту, я тағына одан үчімен емет өтім. Моментально ушентпеді. Жаса, пожалуйста. Анан айлам жоқ. Анан даярлагыла деп ошоны жасадым. Анан Касымов деген, эми ал менден улуу пожилой авторитетный главный хирург эле Атаханов экөөнү. Эмне чакырдыңар? Касымов, эмне жасаган жоксуң? Десем ал чынын айтты. Мамет ака деди. Биз деле жасайт элек. Бул өтө авторитетный киши дейт. Кокус бул бирдеме болса, анда мен оштон жоголушум керек дейт. А мен эмне кылам дейт. А жерде самолет ұшып кетіп қаласыз дейді. Таңын олырайын, весь моды. Дайырлауынан кешкі сәт, 10-да баштавадым. Bir этаж операционный, башқа жақ габитіп, жасайдым арекөні жуынып, помощниктер. Бірінші этаж
Bir bak tün içine karasam terizeden kişinin başından terize görünmedi. Arcaktan mıydı? Anana ayıttı. Buyum ne? Buyum ne? Hem de kino görüyordu. Anam milise varıp duruşulardan barına ayıdap terizeden arı kovalamadı. Esim oldu. Yani üstüne umumda şeyimiz kişi kursaktım mayıkka bayağı şeyimiz yılgısı ondele ekeli üçeli taman dep koyat anne monuğu taman. Emal şeyimiz kişiniki bayağı bıçını kişiden 10-15 santimetre şiir açık gerekti. Bol baska teki ötüne yetiş öte koyun. Vay bir top başım kattı açıp yettim. Yetsem ötü taş katıp bitken. Tol tıra taş hıraş bop kılandı. O şol vakta öttün bunday bir içine sıcak hali işten çıkıp bitken eken. Saçet nice uyku bez. Uyku bezine ötüp ketken uyku bez çiriyi başlaptırdı. Ben bir şeyimiz apşırnay nekroz dep koyarız. Ya uyku bezi işten çıksa al yaşa elbet. Elbet. Uyku bezinin en главный çoğun milliyeti sok çıkarat sutkasına 1 litreden. Al tütügümeni öttün tütügümeni aralaştırıp 12 şeye koyat. Al koygandan baydası et maylı tamakta tokoşal uyku bezinin soğuğu aşkılat da. Agar al işlemeye kalsa yegen et ertesi zangdaganda çıkanda. Hiç öңü uzulbay oşo oydan düşet. Öңü uzulbay düşet. Oşol giyin bir artist kuğdul hukmuş ele mınday mamilemiz jakşı ele. Özümüzde jatıp kalıptırıp mınday koridorda gezip kaldı jatkanın görgön jolunu. O hem ne oldu şıraş. Oy maka geçiyorsun katıp pristip olup uşırga alıp gelip jatkız demne oldu desem konakta olsa 2-3 gün bolup pristip olup kapırayım nesi ekenini bilmeyim. Tuvaletke girip çizsem geçeki jegen niyetim oşo boydan öңü buzulbay düşüyordu. Kodul söylüyorum öyle. Anan ya uyku bezin mani şunday çoğda al işlemeye kalsa ölöt. Çirip kesse atkazılsa andelet. Anın dağı abdan gılav çoğun milliyeti oşo bezinin içinde mınday dolku bolat mayda. Oşonun içinde dağı özünçe bez. Anı ya bizce astırapkı yılan gargansı dep koyat atı var. Al görünbeyt mikroskop. Anın işlep çıkargan insülin. İnsülin. Ya kantı organizm. İrgülür ütet birgan oşo insülinde. Al insülin çıkpa kalsa hazır barınarıyla bilisinger. İnsülini zevismeydi. Al takır çıkpa kalsa anda da yaşa elbet. Anda tattumat eç açpalbayt anda da bala. Oşon için zevi iskuствени insülin çıkarıp atmaya. Bayteki çıkargan insülindi adırca ampula. Tamak şehrin alında şon sahip oşon yaşap yürüşmey mi? Oşon dip oy azap oşon da eğimi uşunçalık tuzu oluyor. Başım harcağından ailene vatat ayıkayım bolatka, ölüp kalatka diyordu. Bir şakim mıslı geldi. Anan oşon menen ertesi dalaşt ettim şeyim ben şuna tuzu oluyor diyor. Vapros dep ayttım. Şeyim ben üstüne yaşa bapıldağın okmuş kişiler. Mehmet dedi. Al kişi cari ceberi bol olsa candan çıkmağın dedi. Bitti candan çıkma dedi. Makul dedim. Bitti antip aytkan dedi. O şonu menen palatal jatkan bir yandan devir palat boşarıp verdi. Pastayan şu canında. Gün tün devey canında. Uşunçalık kıyın tüzolu pratikayt etti. Zor şeyimiz kişi. Anan kudaycalığa oğula başladı. Oğula başladı. Bir cumadayım, bunday temperaturası basılıp, organ yeri basılıp, Nastranis gelip kaldı. Ne ayttım? Alimcan eke buyursa kaytıp kaldınız. Ben bara vereyim, size ailene rahmat bara verin dedi. Suyum bayıp kızvan dedim. Tüzük bolup kaldı. Ruhsat basın ben getevereyim işim bara kaldı desem. Gözün jetse jakşı bolarını gelever dedi. Samolet men samolet yok.
Oşol raistin başkarmasında yerleşip ama maşinist. Oşonu men obuldurap barlığı meni kosmonavt yerden uzatıştıcaksın. Gittim. Gelip Suyunboy'a aytdım. Ay Mehmet, Ceradın rahmatlı bu dedi. Emi har bir cumada sayın izvant etip duram, joğu gabetip aytırım. Как pratikayı izvant ettim. Anan trubka koyganımız, joğun alemba çirigen, uyku bezin çiğ oşandan çıkıp duruş gerekti. Oşa trubka menen joğup, darı koyup, al çıkıp bitkende, uyku bezden 3'ten 1'e kalsa, özünün argamin обеспечить ededi. Kadimkide işlep kededi. Agar silikom atkız, silikom çirip bitse, al bitkendeyin ölüt. Mayıp alıp kalat. Korkkonum oşal. Trubkan alba dedim ben. Tap takır çıkıp bitmeyince alba. Amınday analizlerin karasak, teki uyku bezden funksiyası var. İşlep ededi. Uşu birey öttü o. Sanam çidevay dağılı şunda. Anan jasaydım armadım arıp degen men kirurgum otpuska ketip attılar. Albay meni bargan sudaktık. Men aytdım uyuңa barбай түз больницага ошол Алимжан Юсуп'tu көргүн. Көрүп туруп полный кандай положение мага звонит etти. Анан барып мен көрүп звонит этип агай келбесеңиz болбойт дейт. Эмне болуп кетти? Десем ичи көп жакшы эмес. Ичи көп ооруп аттыр. Baya siz жасаған аранасы бүтүптүр, трубканы алып салып чыгыл дейт. Кол тийгизбейт дейт. Кой дебенен ошол заматаны учуп барбадым да. Самолетке барып учуп барсам, багилеген урсак, температура болуп, бая аранасы бүтүптүр, трубка салган жери тоғы бүтүптүр, сразу сездим. Теге чириктерин толугу менен тазаланбай чыкпай калгандай. Атеги трубка алынгандан кийин теги ход аранасы бүтүп калган, кайра ошол жерге накопить этип ириңдей баштаган. Кол тийгизбейт могу. Сразу эле сездим. Анан ошо бая трубка турган жерди инструментибиз бар. Ошону менен момундай акырын сайгылап отуруп, ошол жерге жеттим да. Жетсем сразу эле ириң атып чыкты. Ириң атып чыкты, теги наркоз жоголуп подместьяны сези. Алимжан өкүрүп атат, келбей койсоңуз болот эле, ким чакырды деп өкүрүп атат. Анан трубка коюп, промывать этип, дагы эртесине чейин дагы жатпадым. Ачуум менен Габитов деген заводделение хирург жаллабат. Татар жигит эле, аябай тил дедим. Мен айттым, сен акмак, мен алба дебедим эле трубканы. Таптакыр эчтеке чыкпай калгандан кийин 2 күндөн кийин функция дары коюп иренгенге көрүп туруп, анан ал дебедим беле. Эчтеке чыкпай калганын алып салдым эле дейт. Ал бичараны бир топ эми албаган дедим, албаган. Таптакыр чыгып бүтмөйүн. Алимжан эртеси кирсем, жыргап калды, температура түшкөн, айымы жыргат. А менен кече келбей койсоң болот эле деп кыйкырасың. Эми ооругандан ошентмин. Рахмат аке деп эле жатпакчы. Ошону менен ошол айыгып кетти. Бүт өмүр бою депутат болуп жүргөндө. Мына ошол Алимжан 5-6 баласы бар экен, аялы. Кийин депутат болуп, бая сессия болгон сайын, бичара менден өлгүчө кол үзгөн жок. Келгенде самолет түшөт, виноград бир апельсин бирдемелерин көтөрүп түзүлүүгө келет. Түзүлүү келет, өзү чай кайнатат, бир чынет чай маған коюп берип, отурбайт. Анан кетчи. Анан кийин үйүнө чакырып, мен ошол аялым менен Сокон экөөбүз бардык. 4-5 күнгө эбай коноктоду. Коросунда 2 этаж пансар бар экен, ошону мага даярлап коюптур. Анын кызыгы бая кийин пактага студенттер барганда Алимжан ошол мединститут мугалимдерин баарын чакырып үйүнө конокко. Тил иштеген профессор кийин айтып берди. Коноктоп барыбыз ошол үйүнө жаттык дейт. Анан ошо 2 этаж пансар ошогон жаткызган жок дейт. Ошо киши Алимжан, бул Мамбет аканын үйү. Буга мен
Mehmet Ege'den başka bir kişini jatkızbayım dedi. Ana şu birinci varganda mamday balpaygan sonun enesi var eken. Жақсы көрініш құмыш кемпірек. Ошол Алимжанның көзінше Алимжан айтты. Bir Құдай, екінші Құдай сені жаратқан ушул Мамбет балам. Деп аябай жалынып, жалбарып. Ошонда айтты. Өмірі бұл баладан Мамбет қолыңды үзбе. Bir toğan болып жүр деп ошо кемпір менің көзімше. Ошол байкуш Алимжан өлгүчө менден кол үзгөн жок. Анан ошон талааны кыдырып жүрөбүз. Эми коммунизм колхоз. Действительно талаанын баары асфальт, окмуш. Ар бир бригада өзүнчө үй жай талаада. Ошол жерге уй, даже детский сад кылып коюптур. Эми условия сокмуш. Ошон кырып жүрсек эле бир 2-3 легковой машина кыйкырып келип бизди токтотту. Токтотуп, тааныбай деген бир топ кишилер чыгып, сиз Мамбет баба дедим. Сизди биз баяертеңден бери издеп жүрөбүз. Эмне болуп кетсем? Акматбек Сүйүнбаев бул жерде командировка. Ушул киши издетип атат сизди. Баласы ооруп калып турган. Айдады Жалал-Абад курортуна алып келди, ошол жерде экен. Ал киши. Ошол жерден салып алып мени кайда жүрөсүң деди, ушундай ишне. Алимжан чакыргандан келдим эле десем, мен жа улуу балам ооруп калыптыр. Баяертеңден бери сени таппайбыз. Ушака кеткен деп анан ушу таптырдым. Жакшы болду. Азыр эне жөнөгөн. Апендис окшойт, барып өзүң жасагын дедим. Макул деп анан аэропортко келдик. Белет талгычанан, эми баяертеңден бир топ убакыт өтүп кетти. Мени звонить этип көрөйүнчү, мүмкүн жакшы болуп. Звонить этип, жок, басылып калды. Эч жери оорубай калды дейт. Ой, басылып калыптыр деп анан эми сүймөй окумуштайбыз. Эмсем кечке мени менен жүр деди. Пахта талаасын барын кыдырып жүрөбүз. Эми ошо муну кишинин памятин ошондо көрдүм да. Ар бир бригада барса эле башкарма бригада атынан айтат. Анан бир топ өткөндө эми айттым. Акматбек Сүйүнбаев. Бул эми анда Жалал-Абад, Ош бир эле облуста. Бул огромный ушундай облус, ушунча айыл. Жаңкы кишилердин аттарын айтып атасыз. Жөн эле болжолдоп айтып атасыз, же өттөрүн чын эле аты ушундайбы десем, Мамбет деди, известный бригадир геройлор. Башкарманын бүт атын билем деди. Опе, таң калып эле калдым. Анан бир айтты, памятим жакшы деди. Москвадан, гостиницадан пальтомду урдап кетти. Анан эртеси таптык деп звонить этти, пальтону алайын деп чакырып бардым дейт. Чөнтөңдө эмне бар эле деп. Тыйын акчамдардын баарын санап берсем, эсоп калыш дейт. Ушундай памяти күчтүү экен да. Анан кечке жүрүп, ошо Алимжандын полиясына келдик, пахта. Алимжан келет да, полиясын асфальттан эле самындап жууп жиберипти. Мансар деп коет экен, ошо төшөк, жаздык, укмуштай даярданыптыр. Отуруп калдык, анан ошол жерден Алимжанды сурап калдык, кандайсың тигүү деп. Билет да ошо. Мен айттым тиги Алимжандын бригада активдерине. Бу кишинин аман калып бир чети мен, бир чети бу киши дедим. Бу киши уюштуруп, ошо заман уюштурбаса мындай болбойт эле. Теге Сүйүнбаев рахмат тигүү деп атышат. Анан Алимжан ошондо моментен болжойт дейт да. Эми зор киши мындай. Көйнөгүн ача койду. Момундайынан тырк, бир 30 сантиметр. Момундай тырк көрүнүп турат. Ачык жасачы сен да. Сүйүнбаев, жап курсаңды. Эмне керек деди. Машинем эскирип атат, эртең кетем мен. Шопуруңду кошо жибер. Машина сага берейин деди. Решительный киши эле. Анан эртеси барып, сразу жап-жаңы Волга ушу бербедиби. Мана сен айыкканың үчүн деп. Эми
Keyin uşalim janeki köp yıl işledi. Menden keyin bir oşal ayıp ketdi, 30 yıl işledi o. 30 yıl işledi ve şondan keyin uşol kayçıp bolup ketdi. Kayçıp bolunda men bara alбай kaldım. Bulardan men barıp жүрüp kişine görüp kaldım. Bu musulmançılıkta bularda men bilbeyim. Bular ölse oşol eti muzdagıça kömüş kerekti. Жабай мен больницага жатканда толтура шейил ошондо кийин айтып беришти. Кокус бул өлсө дейт, терезеден сууруп көтөрүп чыгып, ошондон алып эле чуркайт дейт. Мүрүзөгө чуркат дейт. Биринин бирине колуна берип отуруп, жөн эле бирөө кууп бараткандай чуркап жүрүп отуруп жүргүзгөн. Анан кийин мен айттым. Ой, бизде медицинада клинический смерть дейт, биологический смерть дейт. Биологический таптакыр өлгөн. Клинический кийде болот. Кратковременный өлүп калат. Аны биз тиргизебиз деп. Ой, булар кокус ошондой болсо жел түрүлө эле коюп коет го. Күлүп атат. Анан кийин байкасам ушундай авторитетный киши экенде, зор киши эле. Анан сөйлөрүнчө байкуш киши ушундай адам көзгө окумуш келе. Менден колушкон жок. Сессияга эле жыйналыш келе сразу эле. Кийин мындай зор түшөнгөн киши да усубалип түштү да. Аны өзү айтып берип атпайбы. Түшүп калды. Пленумга чыгарат, член ЦК болуш керек эле. 3 элин ордени бар, зор киши эле. Анан пленумга чыгарып чыгат чоң залда. Усубалипти көрүп калат, залда отурат. Тиги Алимжанды президиумга отурат. Мындай көрүп калып, балпаңдап басып барып, Усубалипти колунан тартып, тургузуп, жетелеп келип, өзүнүн ордуна отургузуп, өзү Усубалиптин ордуна карап отурат. Зал кол чап эсип алат. Мына адам келип. Анан кийин айтты. Канча жыл иштеди, ошо көрүнүш мага жалко көрүнө түштү дейт. Анан ушундай калды, анан ошондон ыраазы болуп чыккандан кийин Алимжан рахмат деп, эртең үйгө келип кетчи деп айтты. Анан эртеси жана Дзержинскийде өзүнчө үй алып калган. Ошол жерде тышта бир кичинекей кандеги менен күтүп турган экен. Анан үйүнө алып келип рахмат айтып коноктоду дейт. Бул адам кайсын бир жеткен жакшы жерди. Бизде акмакчылык кыргызда барды. Усубалип кийин өзү эле айтты. Кийин түшкөндөн кийин эмне деген кордукту көрдү. Кор эле болду. Ай Мамбет, биздин эл таң калып калдым дейт. Кече эле мени өзүм өстүргөн, өзүм тарбиялаган, өзүм чоң кызматтарга кармап жүргөн кишилер азыр мени 1 километрге сары качат. Мына дейт окумуш. Анан жаңгыдай залда отуруп калганда Алимжан адам келди. Бүт барлыгын көзүнчө ошондой жазаптыр. Түшүнбөгөн кишилер болот экен да. Ошол бул бир случай.